Nambegpa ya khasinbegba thamna ding thamancha anga salgini phakho jokat bagdel Yesus Kristo ko lak mthela unan rasong mthela ni jingrotna bachina ri mkhangna chingni jangge khathongi sipuljap cholon biarangko skaro namnakaya noktangko mondoli ko songsalko jebani jakkon pakhota ri mkhanganeo jeban skang delchina jamanchi salgini pha an rakhe bongchina ya somayang ading thamancha ya bidi ko watat na ni sweng pa sakanti ko betel Yesus Kristo ni bimoram chakswa sakanti na bang bia partirang China hendak ya bidi ko watat na isolo bi ra chengna phagabade wa gi song thal bi pa ya somai na bakna betel Yesu nakko mthela je nakni khaisai phati man ya nama khatha ko nangni watat mun khatarang ko agal sak kemukna watat na singa sakanti na phati nang China nambe paya somayo plakon jeobani jakko pakwati ya khatarang ko watatna jeobani jakko pakwati mtheli bi amen ndake nambe pa ya somayo ya bidi khwatatna ding thamancha anga kisikrana gata bible ko phorechengna yigi rangna nambal brichet pot chi sauni chibriuna phoretken Jayoni abri khasrok china judani dimichkrang khatcha china nangni bichal khanirang ni gaman jayono ri rurubo aro ukho ri bulbulbo uni nok chuguparang ko channi chanbo uni khilarang ko nammi nibo uni nokmarang ko channi nibo maikai ri bainggapa chasongna na simang aganna mangen maina ya isol anchingni isol onga jeng jotna khengkheng wan anchingko delgapa ongen siauna khengkheng ya namgapa anchingna ya isolni khasai phathimen ya jayon mondoli ara anchina gamchat bigapa phathiani onga unigmen anching ya jayon watata mondoli khorkna nanga yan dautni singason anchingna namgapa isolni niam khathako jarke jangi thangchina gata jayon ko isol anchingna oprake onenga unigman yan anchingna gamchat gapa chusok gapong gen jerakude agal sakko duk maneng gaparang khatna pejok china animna ya daalo jayon ko isol badal onenga unigman anching namgapa jangi jokani ko manphanes gaparang ko anga molmolatenga nasimang ya jayon watata mondolio khatna pe jokna mangen endake anchingna isolni wiat kbakho dade phuret knok endake aganenga getel isol agana angade angni niamosa phangchakisa ri anggene enni Yesus Kristo agana nebo maina eskhang ba niamusa songgir kaniko dakisa isolara niamko siaha niamko naha unigman dalori bafloba niammo phangchakisa niamusa ri bagena jisude niam gtasa jokatken niam gtasa phyoken niam gtasa ramdugen unigman bungbang ramdu jawa unigman anchingara dalon namgapa sumaisalangko manenga namplate thari dongsuna kata cholrangko rabo getel isol agana anthangni sagre khothokrangko remmi agel sakko aani khithik brioniko anthangni mandirangko remduna riangna siaha enni getel Yesus Kristo agana nebo ani khithik brioniko anthangni mandirangko remna gata anthangni sagrirangko remmi ri bagnokna unigman yan bibi aru khakhetonga anchingna daalo ndita sumai ruchawha anchingna namgapa isolni khura chakkemen gata wari bachongmotgen enni bibi rabo getel isol agana naan maani okunin anga nangko siaha enni Jehova agana nibo ang yako agana gata isolni kamko khana gata aro jisuna sakhio nagata
angko maani okoni kon angko share ahna isolara unigaman daalo ndakisa anga yako aganagata bulko manenga unigaman mande antang skarichi isolni nama khathako ba isolni khatha khurangko manja ndeba isolni dingtang mancha syokani chisa mande isolni khamko khana manna unigaman na simang ara nambegapa ya isolni watat kemen khatharangko skirabo getel isol agana salgi aro aglsakni darang bulkhon nangna ontokaha nebo Jisu Kristo maikha agana anga aphani getako maniaha aro apha angna khasaha unigaman ya salgi aro aglsakni darang bulkhon angna ontokaha ni agana unigaman daalo angnaba Jisuba ontok skana maina anga Jisuni khamko khainga uni agangani ko aganenga uni tharigani ko tharenga maina salgi aro aglsakte angni jakon ongna nanggen aro angni jakon ontokahana darang bulkhon salgi aro aglsakni darang bulkhon angna ontokahana unigaman anga salgini phako jokatba getel Jisu Kristo ko lak muthela unigaman ya aglsakode angni jakon ngaha maina Jisu agana anga ya plak kon nangni jakon thoka ni agana maina Jisu ba donang skana anchingna uni aganangmen khathao agan manjok apha angna jeraki aglsak salgi sakon naha wandaki angaba na simangna salgi aro aglsakni darang bulkhon ontokaha ni daalo angnaba agan skhainga unigaman getel isol agana akhit kona plakan nangnin onga ni getel Jehova agana yan dini bagana akhit kuna nangnin onga ni ba agan beben yaba anching na an onga ancheng di phanti rangna demich krang na an isolara ya aako khura chakaha anchingni magacham phagacham Abraham Ishak Jacob na an ya kon anchingba daalo mandreken unigaman ya plak kon ontokeng ha unigaman ya ako mandrakna gata ancheng skhangpa isolna khenna bamna nanggen aruna bibiokna nanggen una khakhetokna nanggen uni niamni sakhini geetani rangko jarikna barakhina tharina nanggen ndakisa anchingara ya isolni pathimen ako mandreken Abraham indin mandrakja maina Abraham isolni namna kagdakaha uni geetagdakaha aru isolna rakjaha maina bina dalbigpa khamni buja ko bi khodakgini ha na nangni saksa hangwan dephantiko angna muria asongnar angbo aru angni misokpa abrio uko angna bolionbo niagana ha unigaman Abraham rakjaha unigaman rangaha aru una bolikon naha maina bolio nan gakaijok maina biya khangkhari khai rangahani gemen ya mesko on baskauba wa Abraham anthangni dephantiko rakgija isolno nan ngajok maina isol bengjaude uni sagre bengjaude wa ukon chomat kenchem nakple Abraham bebir agponga unigaman daalo isol agana Abraham nangna rakjaha angaba nangna rakjane ni aganenga rakjawana Abraham nade anthangni khura chakkemen asongko onchomotgeno ukon angnaba onchomotgen angnaba aganengjok unigaman ancheng ya asongko pathigemen asongko mandrek phanagata dalo ancheng khrengna nanga getel isol agana niamni plak geetanina skibo ni getel Jisu Kristo agana nebo niamni plak getani kon skio nananggenna bebirana gata maina isolni niam gamchakta anchingna phathiaha unigaman anching isolni niam ko galude maichi anching phathiani ko manggen ya niam chisa anchingna khasaha isol phathiaha unigaman ya gamchat kepa anchingna phathiani rangko anching gematna nangja getel isol agana agelsak plak se antian
Santini kusako naan chegapa onggen ni getel Jehovah kana nebo agel sakdalo srerang skenga parakenga tarienga ndeba santini kusako angan chegapa onggena naan chegapa onggen nyaganenga bebean anga chena khadonga maina isol angna khasaha jisubangna khasaha aro isolni niam khathako mani nagata isol jisu angno naha uko anga plakkon mani ha aro plakkon mani na skenga uni gaman angni tharia thikthak onga ha setja anga jekon isol jisu ge tachem wagata san tharienga aro maninga uni gaman angan chegapong chomotgen aro anga ya agel sak salgi sakko anga isolni patimen ko mandek chomotgen uni gaman nasimangba ang baksa apsandi babo aro isolni niam khathako jarekbo onon nasimangba bakko mandek phagen getel isol agana songgi gerkani niam khathachisa chusokpa ongna mangen ini getel Jehovah kana nebo chusokpa ongna de ancheng isolni niam khathachisa chusokpa ongna mangen na uni gaman ancheng skatang chusokpa ongna manjawa uni gaman anchengna yano agana getel isol agana o jayon agelsak salgisak nangnin ini Jehovah kana nebo agan thaithayonga uni gaman anga salgini phako mthela giteli sikuba mthela maina wangna khasa chomotaha uni gaman angna yakho naha salgi banangnin agelsakpa angnin niagana anga yakho angni salgini phani getel Yesu Kristoni jakon phakwatenga wan rakhichina aro wan angkodel china nerok china aro sason kha china plakkon anga Jehovahni jakko phakwate donenga uni gaman namgapa ya bakko manphanagata na simang ang baksa bakra phabo getel isol agana matpurengrang dooba plak epentispa jokjawa ini Jehovah agana nebo maina epentis rangara daalo mandini niam khusa manenga chem epentis ko changgni na khangkhang na ganengjo maikhai ya epentis okna mana isolni niam khathako manigija namplat kija epentis okna manama ni changsaganjok aro daude aganjok nebo matburungba doorangba plakba epentis ba jokjawa ni haganenga epentis mai dakpa niam khora agate bisong manenga nga ukhudi uija ndeba isolni niam khatha dongja ni sangadin katenga bisongko unigman yan daki isolba wiatenga maina epentis ni mandirangkoba anga molmola na simangba daalo yano khatnape namplate thari dongsupabo maina changne aganengjok jokchomotjawa nimna maina mandirang dao bible ni niam khathako rai bimongko mungi mandini niam ko rakhi bebe rathokenga yarang plakkan reject ongthokongjok maina isolni niam khathachi samang mang mandi ko phioken aro Deuteronomy odai kolgriksko portsku ko poranibo isolni niam khathachi samang mang chusokpong gen niagana dawangna ba ya isolni niam khathachi sa mandi bebe rane chusokpong gen ne dawbangna ba walni ona tengjok unigman dalo na simang ara bebe rabo dalo angna agan sugupa gukruri ban dalo naba thayngjokne ongkhat thayngjok mana mnion mas April mas chaun angna agan sujok we gukruri aro mi khonchik ko watatna siangjok ne agana dao mija anga khnajok wa mai bagparangko endake agasakne khobolangko agan prakat kepani agana ko khnajok dao yak gukruri ongkhat philba bibyongjok India na ba sokpaingjokna niboya tikthakon isolri aganon bibiyonga endake anga inaba isolko jisukum thela maina wangna khakhet aganati onchomotenga unigman dalo na simang ara ya bomkham gapa dukni blongin dukni salonggen
uno khatnapi jok china jayon watata mondoli khusa isol badalyon enga uni gemen na simang simsakbo aro antang tangko jokatna kata jothon khapabo maina nurok kuna na simang siani gemani unari anggen uni gemen na simangan wiya na simang bible ko foreya darangan bible ko foreisa isolni niam kata manina bibirana ma senga uni gemen darang bible ko fore ke parang simsakke furaibo mandini niam kata mamung saloba mandi ko jokatna manja isoni niam kata cisa mangmang salgi na chisok kopong naman gen sakan china patiano china haleluya amen haleluya